tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Mwongeye kwirirwa abakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza umuherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twizere ko mumeze neza mwese mudahema kubana natwe mu makuru y'akarere tugenda tubategurira umunsi ku wundi, udukwiye agaciro. Dukomeza gushimira mwese mwakoze subscribe namwe mutarayikora, uyu ni umwanya mwiza kuba mwayikora kugira ngo muzaza mubona amakuru yacu kugiye tukemera kuyashiraho. Rero ntituja kure, turagaruka kuri imirwano ikomeje guhuza ihuriro rya leta ya Kinshasa ndetse n'abarundi bafatikanyije n'ubundi na ziriya za Wazalendo bose kurwanya n'ubundi AFC M23 igwanira uburenganzira bw'abaturage. Turagira ngo tube twabagazaho update uko byifashe muri uyu mugoroba, kandi bijya biba byiza iyo umunyamakuru atanga amakuru nta marangamutima, agatanga amakuru ahagazeho, agatanga amakuru yosubiramo. Nibyo bizaba byiza kuko umunyamakuru akwiriye gutanga amakuru uko ameze, uko ari, uko bimeze, adakoresheje amarangamutima. Rero uko byifashe kuri ubu ngubu murabizi ko ku munsi w'ejo aribwo intambara yatangije. Leta ya Kinshasa itera inzira nyinshi zitandukanye, inzira zirenga hafi 10 yateye hejuru imisozi ya za Nyangezi, za Ruvunge n'ahandi hose na za Kamanyora ndetse n'ira hejuru ya za Kaziba. Mu by'ukuri ibyo bitero byose byari byagabwe, AFC M23 yabonye imbaraga zo kubisubizayo, ibisubiza inyuma byose uko byari byaje byagabwe, kuko byari bifite gufata Kamanyora bigakuramo za Gatogota n'ahandi hose hagenzurwa n'ubundi na AFC M23. Ariko byaje kurangira n'ubundi intare za Sarangwe zitaboroheye, ziza kubimira, ziza kubirukana bose, ndetse biza kurangira umwanzi wari aturutse hejuru imisozi ya za Kaziba ashakisha n'undi gufata Kaziba igenzurwa na AFC M23, kuko Kaziba igenzurwa na AFC, ariko hari ibindi bice byo hejuru imisozi n'ubundi byari bikigenzurwa na Maimai nkire hejuru ya za Rubarika. Biza kurangira M23 igaruye kara gace ka Rubarika. Rero mu gitondo cy'uyu munsi nibwo leta ya Kinshasa n'ubundi baje kwataka kara gace ka Rubarika n'ubundi yaturutse hejuru imisozi ya za Rurambo. Twibutse ko ugeze Rubarika uri hafi ya za Rurambo kuko ni hamwe. Rero mu gitondo cy'uyu munsi baje kuhataka n'ubundi baraharasa. Iyi leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura n'Abazalendo haza kuba intambara itoroshe yatangije mu gitondo, ndetse burinze bwira mu kuri iyo ntambara ikirimo umurundi yakamejeje wogira ngo karagwana Gitega idafatwa cyangwa se karagwana Bujumbura idafatwa. Rero nuko byifashe iriya za Rubarika hejuru misozi ya za Kaziba werekeza za Rurambo, naho hiriwe intambara kugeza kuri ubu ngubu mu kagoroba ka hejuru dukoreye inkuru. Abo twavuganye nuko intambara yazibera mu nkengero za Rubarika n'ubundi, ako AFC M23 yabashe kwirukana umwanzi imusubiza hejuru misozi. Niho bari bagihanganiye n'ubundi n'iyi coalition ni regime ya leta ya Kinshasa. AFC M23 yaje kubakubita, intambara zibera mu nkengero za Rubarika kuko babashe kubirukana bakura muri Rubarika. Ku munsi w'ejo barafashe baza kuga bitero bashakisha uburyo bakwigarura Rubarika, ariko biza kurangira AFC M23 barashe ibasubiza hejuru misozi. Burinze bwira intambara ikayibera nyine mu nkengero za Rubarika, niko byifashe muri kara gace ka Rubarika. N'ahandi intambara yaje kuba ikomeye cyane yaje kubera n'ubundi iriya hafi na za Gatogota, ubwo regime ya Kinshasa cyangwa se coalition ya leta ya Kinshasa n'abambari bayo baje guhagarara hariya haba intambara ikomeye yatangije mu gitondo burira. Abo twari tuvugana bari mu Kamanywa nuko intambara yabaye burira, ariko igihe cya saa 7 cyangwa saa 6 amasasu yazumvikana nkafi na Kamanywa uburyo bazumva n'imbunde nto. Ariko buje kwira ubu nyine nimugoroba imbunde babumva zino mbunde ziremereye gusa, ariko izahise mugi zino mbunde ntoya batakiye bazumva. Bigaragara nuko ihuriro rya AFC M23 yabashiye kubirukana ari basubiza inyuma. Rero gusa amakuru dufite nuko Gatogota ntabwo irafatwa. No ku munsi w'ejo arababeshe bavuga ngo yuko hafashwe abantu bazabitondesha amakuru nkuko igihe cy'intambara amakuru bari menshi, ariko amakuru mfite nuko kugeza n'ubu ngubu Gatogota itarafatwa. Kudafatwa ka Gatogota sintegeza ko byenda ari uko M23 idafite ubwo bushobozi cyangwa idafite izo mbaga zo kwafata, ahubwo nuko bitaraba mugambi, kuko bugi intambara harwanwa strategy ndetse n'imibari. Hari igihe muvuga ati kano gace ka Gatogota mu kugafata kazadufasha iki muri urugamba duhanganyemo, cyangwa se gafitiye strategy yo kurwana intambara. Ibyo byose ni imibari y'intambara niko bagenda babara. Ntabwo gusa gupfa kwirukanka gusa ngo bafashe Gatogota, cyangwa ko twe tubona ko Gatogota kwiriye kuba tombe, cyangwa se abasirikare bari ku rugamba bakabikora nko twe tubitekereza. Kuko bugi intambara ikwitwa n'imibare gavuga ati mu gace ka Gatogota nitugafata tuzakwitwa n'ibitero byinshi biturutse ahangaha, bikaba ngombwa yuko abanza kwitondera bakabona kwafata ndetse banakomeza no mu bindi bice biri imbere. Niko intambara zigwanwa n'imibare na strategy. Intambara ntabwo ari gupfa gusa kwirukanka gusa
kuko twe tubitekereza ngo tombe ruvunge tombe hehe tombe biba byose nibyo twe twivugira nk'abasivili ariko kubyo umusirikare abazi intambara hagwaniye ari akavuga ati kano gace karavunga ningafata nzahura n'ibitero biturutse ahangaha kuhafunga bene umubare w'ingabo dufite ni mukeya bikaba ngombwa yuko babyitondera bakazahafata bamaze kuzuza ariko ruvunge ntabwo inaniranye Uvira ntabwo inaniranye ku ngabo za Sarambwe gusa tibarayikendera kwifata ubu ngubu ariko bavuze ngo bayifate ntabwo hariya horara rero nuko byifashe nuko intambara kuza kuri ubu ngubu yazibera mu nkengero za Ruvunge ariko mu mujyi wa Ruvunge hacarimwo ikwarusha leta ya Kinshasa n'abarundi nta murundi wasigaye Burundi mu byukuri ahangaha hanje niyo mpamvu nahagiye kuba intambara ya mwishumura umushasha wa plene abo twavuganye bari Burundi bavuze yuko imodoka ko zirambutsa abasirikare umunsi ku wundi ibihumbi n'ibihumbi nta musirikare wasigaye Burundi wese karaza ngo afungane mu mushasha wa plene kandi n'ubundi leta ya Burundi nayo kirareba kuvuga ngo itsinzwe hano ni itsindwe ahangaha intambara yo muri Kongo n'inyungu barafite muri Kongo bizaba birange nkuko iyi niyo ntambara y'abanywa Burundi n'ababagwana nta Burundi wasigaye ntituzi yo bizerekana ariko iconzi nico mpamya nuko igicumweru kije kuranga twaje gusa ku cumweru uyu mushasha wa plene ba Nyamadubu cyangwa sentare za Sarambwe zamaze kwinjiramo wose nubwo abarundi bose bambutse mwabibonye ko bire barasa ibisasu biremereye bagafata imbunde zishinze ku Cibitoki mu Cibitoki cya Rugomba bakazirasisha mu Kamanyura mu baturage byahitanye abaturage byisha abana ibi byose ni bwa bushotoranyi bukabije twica tubabwira leta y'u Burundi ikomeje gukora ariko muzo ko ntibizaza kuborohera abarundi bakora ibi ngibi intambara babashotora kuvuga ngo imbunde ko zirava Burundi zikarasa abaturage b'abakongomani babazizwa ubusa nico kibereka yuko n'impamvu abarundi bahagaze cyane bambukije abarundi bose nta murundi wasigaye Burundi nukugira ngo bagwane n'ubundi ko barabona yuko ibyaha bakoze muri Kongo ni byinshi nibaramuka batsinzwe muri urushasha wa plene nabo batazatekana iwabo Uvira nimara gufatwa rero nuko byifashe nuko hari intambara ikomeye intambara iracyakomeje ntirarangira hano haracaba intambara ikomeye kuko abarundi nabo ko baragwana intambara yabo ya nyuma hano nibatsindwa nuko bazaba batashi wayo Burundi kandi nabo arabasirikare babo bari mu murenge n'abazabage kugira ibibazo bikomeye rero nuko abarundi bambutse ku bwinshi nta muntu wasigaye Burundi intambara ko zirabera mu nkengero za Gatogota ndetse n'iriya za Rubarika nuko byifashe niyo makuru y'akarere Ruvunge ntirabatombe Rubarika niyo yabaye intombe gusa intambara kirabera mu nkengero zayo Amadubu yakomeje gushorera barabaje nese bakomeza kubagaho ibitero nuko byifashe muri kumwe naje Pacifique Kamonege gwende ubagaza amakuru atohoje kuri mukomeze mwana natwe kandi mudushikire mukora subscribe ndetse na share